bamutushije inyama. Imana mbere na mbere yahaye umuntu ishusho yayo kugira ngo Amerika yo. Adamu atakaza ishusho. Adamu amaze gutakaza ishusho kugira ngo Imana igaruze ishusho yayo mu muntu. Nuko Imana yemeye kuza mu isi yanga ishusho y'umuntu kugira ngo igaruze ishusho yayo mu muntu. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu batekereza abenaje biko kera baritegereza yuko Adamu yariye imbuto kandi imbuto igatekereza ko ari kakapome benshi bakoza batekereza cyangwa se indimu cyangwa se imyembe siko benshi batekereza ukaba utekereza ko yaragiye ko kugira umuntu asoroma imbuto agasoroma pome cyangwa imyembe cyangwa izindi zarizo zose ariko siko neza tubwira umwanya imbuto Adamu yariye. Ubundi muntu agizwe n'amasensi 5. Ayo masensi 5 acemo ibice bibiri. Acemo ibice bitatu. Ibice bibiri ukwazo, amwe abiri ari ukwazo, andi abiri ari ukwayo. Iyindi imwe iri ukwayo. Hariho kumva, hariho kubona, hariho guhumurirwa, hakabaho nagu kugikintu kamishuriye gusimuka kuryoherwa, hakabaho no gutakira gukora nyine ukamica ukoze icyarico. Ayo masensi akagabanya mu bice bitatu. Hariho kumva no kubona arukwaye, ayo ngayo arakurana. Hakabaho guhumurirwa nagu ariyo kuryoherwa nayo akagukwaye. Hakabaho iyindi gukora, iyo nayo ikintu ibice bibiri. Gukora ikintu ibice bibiri. Iyo cyo kwanza tubanze tirambike ruhande. Tukambuke izindi zibiri. Burya Imana mwizicyo bani. Mana nzagushimisha umutima wanje. Zavuga ibigwi by'amaboko yawe. Zavuga ineza wagiriye. Mana we, zabihe byari bikomeye. Warabiduye Mana. Zabihe byari bikomeye. Warabiduye Mana. Imbere yawe hariyo tuzi ubwijima turaburinde. Hirya no hino nta nzira yariho yo gutaha. Mana we, waje kumurato uradutabara. Waje kumurato uradutabara. Zahora muratana, zahora mukorera, zakwamamaza hose mu gihe nkiriho. Abatatuguzi kandi ijambo neza ahubwo rero arakandi kantu kino gitano turarangiza ntango itanu yose ni yansikomeze tubashe guteya kuguruka turagendera mu ijana apana kukwangiriza kwizera wamubwira mu ijana no igisimba abahanzi basirimba akasama wamubwira mu ijana apana mw'ijana abandi bantu basipiri ya highway atandukanye cyane. Imana irangize ukurema isi n'ijuru, irema ibintu byose, irema inyamaswa, irema ibiti, irema inyanja, irema ashimumeka zose ibyo tuzi n'ibindi bintu tutazi. Imana imaze ukurema ibyo byose irangije ikurikiza ikindi, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Bwana siku sana. Amen. Imana irangije irema umuntu
imuha ishusho zitatu. Imuha avoir, être, faire. Amere nkatwe, akore nkatwe. Avoir, amere nkatwe, être, amere nkatwe, ase natwe, akore nkatwe. Bwana asifiwe sana. Irangira ngo tumeze ishusho yacu. Ari ishusho zitatu. Abize igifaransa bararabizi ni auxiliaire ya verbe nyine avoir, être, faire. Amere. Rero ga irangije imweza izo shusho zitatu. Umuntu arangije aracumura atakaza izo shusho, atakaza ishusho y'Imana. Kugira ngo Imana igaruze ishusho yayo ku muntu, nuko Imana yemeye kwambara ishusho y'umuntu kugira ngo igaruze ishusho yayo mu muntu. Sema umuntu bishenze ibyamo. Imana mbere na mbere yahaye umuntu ishusho yayo kugira ngo amere nkayo. Adamu atakaza ishusho. Adamu amaze gutakaza ishusho kugira ngo Imana igaruze ishusho yayo mu muntu. Nuko Imana yemeye kuza mu isi yambara ishusho y'umuntu kugira ngo igaruze ishusho yayo mu muntu. Bwana asifiwe sana. Amen. Abantu batekereza abenaje biko kera baritekereza yuko Adamu yariye imbuto kandi imbuto igatekereza ko ari kakapome. Benshi no kubaza batekereza cyangwa se indimu cyangwa se imyembe. Siko benshi batekereza. Ukamutekereza ko yaragiye ko kugira umuntu asoroma imbuto agasoroma pome cyangwa imyembe cyangwa izindi zandarizo zose. Ariko siko yemeza. Tubwira umwanya imbuto Adamu yariye. Ubundi muntu agizwe n'amasensi atanu. Ayo masensi atanu acemo ibice bibiri. Acemo ibice bitatu. Ibice bibiri biri ukwabyo, amwe abiri ari ukwabyo, andi abiri ari ukwayo. Iyindi imwe iri ukwayo. Hariho kumva, hariho kubona, hariho guhumurirwa, hakabaho nagu kugikintu kamishuriye gusisimka kuryoherwa, hakabaho no gutakira gukora nyine ukamica ukoze icyarico. Ayo masensi akagabanya mu bice bitatu. Hariho kumva no kubona ari ukwayo. Ayo ngayo arakorana. Hakabaho guhumurirwa nagu ariyo kuryoherwa nayo akagukwayo. Hakabaho iyindi gukora iyo nayo ikintu ibice bibiri. Gukora ikintu ibice bibiri. Iyo cyo kwanza tuanze tiramike rwanda. Tukamvuge izi zibiri. Burya twizera ko naruko bimeze. Hari ibintu biza biki. Inda zijya ibitekerezo biza biki. Ntabwo bakabasubiye neza bavuga inda muri bitekerezo. Ati ibyo bintu biza bijya izumuntu. Izo ngezo ndizera ko namwe ari kumuzungu. Inda izijya ibitekerezo biza biki. Iyo umuntu agomba kugaburira inda akoresha amasensi abiri. Akoresha kuryoherwa, akoresha no guhumurirwa. Iyo umisha ikintu kirimo uguhumura nabi ntabwo kijya cyetsuye. Sibeze iyo uri ikintu ukumva kimeze nabi mu kanwa uhita aho ngaho ntabwo ukomeza kukirya. Sibeze yego. Ariko amaso yarigura ikintu kiza ku maso kapiripiri uregesha amaso gutya ifite irangi ryiza ariko ngo itabire wige uyikanje niba ari ibindi bindi. Ari ibindi bintu ku maso niba ari byiza ku maso ariko mutoya hejuru yuko amaso atutuma inda n'ijya nyine. Ariko aya masensi abiri ari guhumurirwa nagu. Aya masensi abiri niyo afasha umuntu kurya. Aya masensi abiri niyo agaburira inda. Akabaho andi masensi abiri agaburira ibitekerezo. Sensi yo kumva na sensi yo kubona, ayo ngaya abiri agaburira ibitekerezo z'umuntu. Burya umuntu wese abiba icyo abashije gutekereza. Byinshi muzi n'ibyo mwabonye ni nabyo mwumvishije. Ubu nyine amakuru ahabera muri Amerika no twicaye nta n'uyazi.
ariko tworeba kuminito babera muri Amerika niba zagenda cyangwa ibintu ngo ibibera muri Afrika ntabwo tuzi ejo tutarabibona kandi tutaragira tutarazumva ano masaha yangaye turumuguma ariko nyine wofungura telefone yawe ukaja kuri YouTube mbese ukaja kuri social media womenye ibibera muri Afrika Amerika nani papa nani wo kugira kumubwira umunsi aratumva azecara muri Afrika ishari muri Amerika telefone iri muri Amerika ari ibintu byose bica muri Amerika kandi bica muri Afrika akabikindi gihe umuntu yicara muri Australia akarangiza biri muri Amerika kandi yicaye hano urumva ko amaso nayo azajya kendaganisha uko biri imbuto Adamu yariye iyo ari n'amaso azajya amatwi arumva agakonekita n'amaso zamara bikagaburira ibitekerezo by'umuntu kera aho ngaho Bibiliya izivuga neza muri Matayo 6 ikavuga ngo ati amaso yawe nareba neza umubiri wawe wose ufite umucyo ndetse mu Cyongereza hanze bivuga neza akavuga ngo amaso yawe ngo n'urugi rw'ubugingo bwawe nigeze umusore kwivugaho hano amaso yawe nigo urugi rw'ubugingo bwawe mbese amaso yawe niyo agaburira ubugingo bwawe amaso yawe niyo agaburira ibitekerezo byawe amaso yawe niyo agaburira wewe uriwe naho ururimi ari kwakanwa n'amazuru bigaburira umubiri n'inda Bwana sikisana Adamu amaze kujya ku mbuto ngo yumva imirindi witeka igenda ahajya mu ishyamba arangije barihisha Adamu amaze kukwihisha Imana irabaza ati Adamu uri hehe sukuva ko Imana itanibona Adamu ahubwo nukuvuga ko Imana itanibona Adamu mu buzima bwiwe hirya muhabwa ari bwo ahubwo Adamu yese ahinduka ubundi buzima hari icyo bita metamorphose icyo ngicyo size n'ukuntu cyita Kinyamurenge ikintu gutakaza agaciro transformation icyo ngicyo reka maze kuyoza urugero rwa ikinyugunyugu Bwana siyo ikinyugunyugu hariyo bita chenille ni ikinyabwo kigeze generasi ikinyabwoba ikinyabwoba cyakindi ikinyabwoya cyakindi nyine ikinyabwoya nicyo kiza kivamo ikinyugunyugu simba muzi icyo kintu ikinyabwoya nicyo kiza kivamo ikinyugunyugu gikora icyo bita ngo ni metamorphose transformation kikihindura kibanziriza gikoresha amaetape ane kugira ngo kizohinduke ikinyugunyugu les papillons abatazi icyo ngicyo les papillons no gikoresha amaetape ane kibanziriza kirigi cyaba kukubigi kigahinduka chenille aricyo ikinyabwoya cyamara guhinduka ikinyabwoya kigafata etape ya gatatu kigapfa kikihamba cyamara kwihamba kigahita gihinduka yindi shusho rero ariyo bita transformation kikihindura kigahinduka ikinyugunyugu sinzi nimba hano sindabona utwo tuntu hari utuntu tuzubona tw'uduti ukuntu nyine kiza gifata kubaka uduti cyamara kubaka uduti kikajamo kigapfa urumva cyubakira numva ko ari sanduku ariko no bivuga mu Kinyamurenge no ubuti bumeze gutya kujya sokuru hari abere ubuti nyine bumeze gutya kikajamo utwo duti kuba twita basi imigara utwo duti kikajamo cyamara kujamo kigapfa burundu kigapfa cyamara gupfa kigatangira guhinduka cyamara guhinduka kigahinduka kikagira indi shusho yindi idasanzwe
uburyo narebye kuri Google ndeba ijambo metamorphose niza gusanga ni ukuva mu buzima bwa naco ukaja mu buzima bwa supernatural, ukava mu buzima busanzwe ukava mu buzima busanzwe ukaja mu buzima budasanzwe. Iyo niyo bita metamorphose. Kubera ko ikinyugunyugu kikiri hasi ntabwo cobasha kurangiza imbere, ariko iyo kimaze uguhinduka kuba papiyo nyine kikiri kinyabwoya ntabwo coreba imbere imbere, ariko iyo kimaze uguhinduka kijya hejuru kikaguruka kigakira ubundi buzima busanzwe budasanzwe, cyane ubuzima busanzwe bwo hasi cyamara guhinduka bigahita kiba ikindi kintu natwe tumenya kidasanzwe. Iyo niyo bita metamorphose. Adamu nawe amaze gucumura yahise ahindura ishusho. Amaze kugira ijambo, amaze kujya imbuto ndaza kuvuga kuri yambo. Adamu amaze kujya imbuto yahise ahinduka icyo bita muri kamere k'icyaha. Ntabwo Adamu yahoze icyaha ngo tuvuge ngo yarishe umuntu yaragwanye ngo tugira ngo abashe guhinduka. Suko bari bizina tacana kimwe ibiri biva mu bene n'ibiri cyo gukora ngo yahoze icyaha cyo kujya cyangwa cyo gukora ikimana yamuje gukora, bituma ahitahinduka ikindi kintu. Adamu amaze guhinduka abamukomotseho bose bagiye bahinduka. Imbuto Adamu yariye ni ijambo. Ndaza tuvugaho neza umuraza kumva hano. Imbuto Adamu yariye ni ijambo. Imana ibaza Adamu ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Bisigura ko hari amakuru yakiriye ngo kino giti ngo kizakumenyesha ikibi n'icyiza. Sinimara ngo ushaka kumwanga. Kino giti kizokumenyesha ikibi n'icyiza, nukijya ngo no gupfuzapfa. Ubundi dutekereza ko Adamu cyabaye imyaka 990 na somuko, ariko si yo myaka Adamu yabayeho. Iyo myaka Adamu yabayeho amaze gucumura, ariko mbere yo gucumura hari imyaka Adamu yarabayeho. Sinone ko bishanga Adamu imyaka yabayeho si 900 na oya, ijya myaka niyo yabayeho amaze gucumura, ariko mbere yuko Adamu acumura yarabayeho hajya mu itongo. Kuzabaho iteka ryose urumva ko hari imyaka myinshi yabayeho hajya mu ngobyi, ariko amaze gucumura, amaze guhindura ishusho, ahita yakira ubuzima bwo gupfa. Amakuru yakiriye cyangwa se imbuto yariye ni imbuto bita ngo ijambo. Hejuru yuko nababwiye ati inda n'ibitekerezo, ibyo nizo bibiri bisebyeza umuntu. Bibiliya itubwira muri Luka ikavuga ngo umubibyi atafashe imbuto, amaze gufata imbuto ngo arazinyanyagiza, zimwe zigwa ku butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa. Siko bizivuga, izindi zigwa mu butare, izindi zigwa mu nzira. Wizaguye mu nzira ngo inyoni zigera zitoratora ibisiga. Izaguye ku mahwa ngo ziramera, ariko amahwa arazizingazinga zirapfa. Izaguye ku rutare ngo zizagize ngo zere, ariko ngo ntizabasha kwera ngo kubera ko zabuze amazi zirapfa. Wari bizaguye ku butaka bwiza ngo zarameze bimwe bikazana igihumbi bikazana ijana, zirazamuka gutyo. Haleluya. Sema mwiza kumva hano hantu. Murumva ko imbuto ni ijambo. Yesu abashe kubivuga neza, akira abantu umugani. Aravuga ati hereruga hepfo yaho, agahita avuga ngo imbuto ni ijambo. Ijambo rimwe ryaguye ku butaka bwiza, mu mutima mwiza, cyangwa se zirera, uwo muntu arazibyumva, aribyaza umusaruro.
irindi jambo urigo kurutare ati muri babandi bazumva ijambo twafashe ariko nteregiraho ngo bageza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Irindi jambo urigwa mu mutima w'umuntu ngo umwanzi gwaraza arikuburamo ngo hamwe muri bibazo ngo biramuzengereza nyine rero kuko atakaza nyine iryo jambo. Murumva ko imbuto ni ijambo icyo Adamu yariye yakiriye amakuru amwigisha gukora icyaha. Niyo mbuto Adamu yariye yakiriye amakuru amwigisha gukora icyaha, kubera ko Imana irema Adamu yamwigisha kuko ubuzima bwiza. Satani nawaze amwigisha ubuzima Satani abayemo ari ubuzima bw'icyaha. Adamu ahita ahinduka kuba kamere k'icyaha. Amen. Rero ga imbuto Adamu yariye si pome. Adamu yariye imbuto bita ngo ni ijambo, kandi iryo jambo niryo ryamumenyesheje ni icyiza. Mbese Adamu yarazi ikibi icyo ari cyo. Satani azi amutoza kumenya ikibi, aramwigisha kumenya ikibi. Adamu arangije ahita atakaza bwa bugingo. Simba umuntu mushya abantu neza. Adamu yariye pome. Adamu yarazi gukora ikibi, ariko Satani azi abatoza gukora ikibi, abayobotse ikindi gishasha. Icyo gishasha gihita gituma Adamu aba transforme, ahita atakaza bwa buzima yari afite, yakira ubundi buzima atarateganya ko azakira. Naho ni naho nyine biriza ngo ingero y'icyaha ni urupfu. Yego. Adamu yakiriye amakuru amenyesha icyaha. Adamu amaze kwakira amakuru amenyesha icyaha bituma yakira gupfa. Imana abwiye Adamu arabwira ngo numenye ibi ngibi ngo no gupfa uzapfa. Numenye ibi ngibi Adamu no gupfa uzapfa. Amenya amakuru amwigisha gukora icyaha bituma Adamu yakira gupfa. Niho baba batangiye guharura imyaka rero. Abamukomotse bose bagenda bapfa. Ubu ngubu ikigero cy'imyaka cyo kubaho tugeze kuri 70-80. Hejuru y'ibyaha byakomeje kugwira cyane. Uko ibyaha bikomeza kugwira niko iminsi yo kuba igenda igabanuka. Kera abantu babagaho imyaka 100. Ubu ngubu abantu basigaye babaho imyaka 100. Umuntu w'ubweje 100 aba yararambye ko. Hejuru y'ibyaha byaragwiriye abantu bakomeje kunguka indi mbuto nshyashya y'icyaha. Indi mbuto nshyashya y'icyaha ijya mbuto ya kera barayitakaza. Yesu aze arabamurije mbuto barasubisa y'ubugingo. Kira ngaho hazavuga ngo muri Bibiliya ngo tujya kuri ya mbuto y'ubugingo ngo niduhesha ubuzima. Siko bimeze. Urumva ko ari indi mbuto y'ubugingo, kandi iyo mbuto tujya si pome, ni ijambo irindimo mvuga iyo mbuto y'ubugingo. Yesu yaje ukudusubiza icyo twari twaratakaje, adusubiza aya mashusho atatu, za shusho zitatu twari twaratakaje. Biriza mu bakundwa turi abana b'Imana, twari twaratakaje ubwo buzima. Arabaho kuko ngibasha gukora ngibiruta cyane ibyo dutekereza ngo nibyo twiyumvira ngo kuko imbaraga zo ziri zidukoreramo. Urumva cya kintu cya mbere twari twaratakaje ari cyo gukora. Yesu agaragaye yarabashije kuduheza. Birekera n'ibivuga neza bikavuga ngo twakira ubugingo ngo biciye mu kwihweza umwana w'Imana, kumureba. Twamara kumureba tukumva ibyo arimo kutubwira tukabyakira. Haleluya. Tugahita tuhinduka transforme, tugahita dusubira muri ya shusho twari twaratakaje. Sinzi nimba ari umuntu urimo kukumva neza hano. Twari twaratakaje ishusho y'Imana muri twebwe. Kristo agaragaye atugarurira ishusho y'Imana. Bwana Yesu. Haleluya. Kubwizo
uno munsi were igihe Yesu abashije kugaragara ukageza uno munsi twarahindutse kuba abana b'Imana. Amen. Ntabwo tukiri ibiremwa by'ikibi. Twarahinduwe, twabaye transformé. Ariko umuntu aba transformé mu gihe abashe kwakira Kristo kuba mu buzima bwiwe. Aba transformé. Hallelujah. Hari inyigisho zigezweho ino myaka eshize ubuntu cyane ugasanga nyine izo nyigisho zimize ukuntu nyine nabi ko nubivuga bazafata bagapfuza ubuntu bw'Imana. Bavuga yuko nguyo gusa ngo uvuze ngo ati ngo nakiriye Yesu Kristo umwami w'umukiza ngo kikerera zarangiye. Icyo ni kinyoma. Ahubwo je bitegeze kuri iryo jambo ntabwo gusa ari ukuvuga umunsi umwe, ni uguhora utangaza ubuzima bwawe ko Kristo Yesu ari umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubwo buzima bugenda bwawe ukabitangaza, ugahora ubitangaza ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. No kuvuga gusa rimwe umunota umwe urumva nyine uhita transforme ugahinduka ukava mu byaha ukajya mu mucyo, niho ubaye transforme. Bose tuzana amasagezi wanasesana ibyo twakiriye ubundi buzima budasanzwe, twabaye transforme, turahinduka. Yesaya yavuze neza aba ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jewe, yandobanuje amavuta y'igiciro kinini cyane ngo kugira ngo mbwire ngo aboro ubutumwa bwiza, ngo mbwire imbohe ko zibohotse. Yaracyari rya ijambo gukora k'Imana, ngo ntangarize abantu umwaka wo kwemerwamo n'Imana, ngo mbashe gutanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira. Hallelujah. Ahantu abantu babarira hageze hagaragara ibyishimo. Hallelujah. Yaracyari rya ijambo gukora k'Imana. Abakolosayi 3 no ku murongo wa 3 aravuga ngo mufikisinge ibitekerezo byanyu ku biri hejuru. Biri sinzi cyane cyo ngene. Biravuga ngo gufixa cyangwa se set gusetinga. Ibara kuvuga ngo nuconnecta bimwe za nyabyo. Muconnecte ibitekerezo byanyu ku biri hejuru. Ngo kuko ubugingo bwanyu bwabikanye na Kristo Yesu mu Mana. Hallelujah. Kubw'ibyo ngibyo muri mufixe ibitekerezo byanyu ku biri hejuru. Imana iramutira mu isi ntabwo yogira umvira mu ijambo. Imana ijambo mu isi ikambara umuntu. Habe niyo itogira amafaranga mfu. Ntabwo Imana yokumva ko ikenye. Cyangwa bishana. Imana ijambo mu isi ikambara ishusho y'umuntu kandi ikagenda mu muhanda. Ntabwo Imana yokumva ko ikenye. Ntabwo Imana yokumva ko ifite ibibazo. Hejuru yuko izicyo izikiricho. Natwe twakiriye ishusho y'Imana twari twarayitakaje. Kubw'ibyo hano mu isi twese tubana muri n'abapagani, abasenga hano mu isi, imvura izirwa twese ikatunyagira. Ibibazo byaza twese bikatugeraho. Ibitoro byabura kugira ngo ibitoro abantu bakabibona. Amanita azamuka twese bikamera gutya. Akazi kitabura mu gihugu izose mu intambara yaba abantu bose bagahunga. Ariko rero icyo turushanya niki ibo bagenda kora baba batazi icyo bari cyo, akagenda yumva ubwoba bwo kubaho. Ariko umuntu tuzi Imana muri we kuko bazi icyo ari cyo, uzugenda ukuva ko utagenda wenyine ukumva ko hari undi muntu uri kumwe utazi. Hallelujah. Yesu umuntu wawe kugendesha undi ntihaje ibibazo utaguzumva ko ucitse intege ngo amoko ngo ufate akaguzi ngo wiyahuye. Hallelujah. Aho gusa useka uhora n'ibyishimo. Umutima wiwe uhorana ibyishimo iteka ryose.
nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabiduye Mana, bya bihe byari bikomeye warabiduye Mana, imbere yawe hariyo cyuzuye ubwijima turaburinde, hirya no hino amazina yariho y'umugaba Mana we, waje kumurato uradutabara, waje kumurato uradutabara, zoramuratana zoramukorera, zakwamamaza hose mu gihe nkiriho, abataviguzi bakumenye. Hallelujah. 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 Ndi mu rugendo ndasiganirwa Kugera iwacu, Siyoni, Siyoni. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo ari kure, siko nzagerayo, kuko ndi kumwe na Yesu. Ni wewe gusa ntegereho gukira, ni wewe gusa ngiye bana nanjye, imbaraga zoshika amahoro, bana nanjye, imbaraga zoshika amahoro. Hallelujah. kungendeshe Ugeze umutu ragukuri, ubuturo bw'iteka, ragukuri, ubuturo bw'iteka. Ni wowe gusa ntegereho gukira, ni wowe gusa ngiye bana nanjye, imbaraga zoshika amahoro, bana nanjye, imbaraga zoshika amahoro. Hallelujah. Asante sana. Twakiriye ubundi buzima. Ubwo buzima twakiriye ni ubuzima butandukanye n'ubuzima kera twahoranaga. Ngo natwe twahoze ngo muri bo, ngo dukurikiza imigenzereze yacu ya kamere, ngo ku bwa kameremere yacu ngo twarabukubwirirwa mu mujinya nk'abandi bose, ngo ariko Imana ngo ko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, twabaye transforme hamwe na Kristo, Hallelujah. ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye ngo tuzize ibicumuro zacu. Hallelujah. ngo twakijwemo n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntabwo byavuye ngo ku mirimo myiza, ngo kugira ngo hagire abantu birarira, ntabwo byanavuye mu gushaka kwacu. Reka mbwire ijambo, nta muntu n'umwe wabashije kugisha Imana inama yo gutanga Kristo ngo aze abe igitambo kizima kiduhesha ubugingo. Nta muntu watanze ifaranga ze kugira ngo Kristo abashe kuba mu ijuru, amanukira mu isi atubere igitambo kizima kiduhesha ubugingo. Ntawagiye mu masengesho
ngo asenge cyane kugira Kristo agaragare hano mu isi abashe gutanga ubuzima bwe bwacu. Nta n'umwe ahubwo Kristo wenyine kubw'urukundo rwinshi ahita agaragara atugira transforme, turahinduka. Kugira ngo duhinduke twatwaye natwe amahitamo ane nk'irya papier zitwara cyangwa se ikinyugunyugu. Twaravutse tumara kuvuka tubaho muzaha dupfana na Kristo. Tumara gupfana rero na Kristo tuje kuzuka, tuzukana ubundi buzima budasanzwe. Haleluya. Ubwo buzima rero twakiriye, reka mbashi kuba mu ijoro bukeye. Umuntu wese usenga ntakiducoma atabizi. Umuntu wese ubana n'Imana ntakintu kiza kibi atabizi. Ikinyugunyugu iyo kiri hejuru kirangiza iri imbere iyo byakishe, kibona ibiri hasi kikabona ibiri hejuru. Siko bimeze. Umuntu usenga aba yabasha kuva mu isi y'abantu basanzwe, aba nacyo agahinduka kuba supernatural, akaza mu isi y'abantu badasanzwe. Haleluya. Iyo si rero ni isi yo hejuru cyane, si ukuntu babasha kwivugamo. Tugenda nawe ku butaka ariko tutagundi tubana. Nuko nyine turajana hano twese ku butaka ariko ntagundi tubana. Ibiza kuba byose pastor niwe bivuze neza cyane. Aravuga ngo aje akora impanuka yarabizi, afite ubuzima bwa supernatural, afite ubuzima bwo kurangiza. Haleluya. Maze iwe ibiza kuba byose arabizi, nta mpanuka izibaho atabizi, nta gihanuka cyo mu buzima bwiwe atazi uko kiba. Pastor nawe yaravuze ati baza gukora impanuka, yese yumva ko hari ikishanje ikibaye mu kugere cy'umwuka, ahita avuga ati tujye gukora accident, iminota mike bahita bakora accident. Ariko ntashigezabo ikiza kuba cyose abakizi kubera ko ubuzima bayemo mujana no kutaka, ariko muzamenya ko ntabwo muri bavuga. Haleluya. Turagendana turirigwana ariko muzamenya ko ntabwo turi bamwe. Amen, amen. Ubuzima utumenyesha ikiza ikiba nikitaba ibiri imbere ibizoza byose. Umuntu ufite ubuzima bw'Imana ababizi byose biri imbere. Umuntu ufite ubuzima bayi abantu babanza azagira gutya akimanika bakagera gutya akamisumu akumva ko ikikere eshiri kuba cyaciti hejuru kiwe ntafite amaso arangiza imbere. Ikinyabwoya ntabwo kiba kizi ibiri imbere yacu, icyo kireba gusa aho kiri ubutaka. Ariko kimaze gupfa kigakira ubundi buzima, kigira amababa. Haleluya. Kikazamuka mu kirere kikarangiza ibiri imbere, ibiriho n'ibitariho. Amen. Haleluya. Ubuzima budasanzwe abona ibiriho. Mwamurisha amaso yarangiza kandi bakabona ibindi bitariho. Iyo twakiriye ubwo buzima ntiyazugera ahava ari ibibazo, wewe ukarangiza inyuma y'ibibazo. Amen. Kavuga ati ibibazo harazo kurikira ibingibi navuze ibisubizo binini. Rero kubw'ibyo ngibi ntabwo ncika intege, ndaharanira kugera kuri ibindi bisubizo. Haleluya. Ariko umuntu ufite ubuzima busanzwe ubw'ikinyabwoya iwe arangiza ibiri aho ngaho, akumva igikuba kirakitse, akumva nk'aho ibintu byose birangiye. Ariko umuntu usenga ntabizi ari atabizi, ibizi kuba byose ababizi. Yesu ko afite ubundi buzima budasanzwe. Ubwo ubuzima rero twebwe abakiriye Kristo twakiriye n'ubuzima bwo hejuru. Haleluya. Haleluya. Abantu bose hano mu isi tubana no ku isi, ariko twese ntabwo twica kimwe. Hari abantu baba bari igihugu muri kubundi buzima, akaba abandi bo bakabageresha amaguru asukuka. Ni muri transforme bwa Kristo, mwakiriye Kristo mu buzima bwanyu, ahita ku buzima bwanyu, usenge cyane, usome cyane, mwakiriye ubundi buzima budasanzwe kugira ngo muze mumenya ibizabaho n'ibintu biri imbere, ibintu biza, impinduka zose zibi ubizi. Mwana stresa. Ntabwo bisaba umuntu usenga wese ngo nuko yewe. Aho umuntu wese usenga azigere.
abantu bose bijya basenga barerekwa ariko biri ku buryo butandukanye kubera ko iyo wasenga afite ubundi buzima kigomba ngo mubaze atitiri ajyame hasi arambye utarangiza ngo batabona ibizaza iyo warasenga Imana ihibuza ishusho y'ibintu biri imbere hejuru ko afite ubundi buzima sinzi niba n'ukumva kubera ko abantu bagiye yuko hari bamwe berekwa abandi ntiberekwa ariko batangaje yuko umuntu wese ufite Imana muri we afite ubundi buzima bwo kumenya ibiri imbere. Haleluya. Simba umuntu uri kwakiriza Bwana Yesu sana. Kubw'ibyo ngibyo muzogenda muzi yuko mugomba kuba transforme mwakire ubundi buzima bushasha mutandukane n'ubuzima bwa kera mwagenderagamo. Bwana Yesu sana. Rero kubw'ibyo ngibyo mutegerezwa gukora ibishoboka byose mugasenga cyane kugira ngo mwimatanye abaza ngo mwihuze na Kristo. Nimara kwihuza na Kristo muzohinduka. Twapfanye na Kristo bakabwira ijambo. Ubu sinjuriho ni Kristo uri ku bwanje. Ibyo nkora byose nambaye uno mubiri bikoreshwa na Kristo uri muri jewe. Nabaye transforme. Umunsi wari jewe natandukanye nanje. Umunsi jewe imva natandukanye nanje Jesse nkiri jewe abo ikindi kintu Imana kamubwiye gutyo indimu niyo igendagenda muri jewe. Haleluya sana. Abanzi hanze kuko mpamvu kamashe kugwe ariko abanzi yamwe Imana n'undi wundi. Haleluya. Bwana Yesu sana. Ibi uko bimeze abanzi hanze kuva kutikivu akosoza ariko bizana ikitabira shibundi mundi. Bwana Yesu. Haleluya. Sindamenye ngo buryo mbaye. Haleluya. Haleluya. Rero sinza nibategeze ikibazo mfite ngo gisanga itanu. Bwana Yesu sana. Amen. Sasa uzizibura minota itanu. Rero kubw'ibyo ngibyo bashije kurangiza ahangaha. Ari ijambo neza. Ahubwo rero arakandi kantu kino gitanu turarangiza ntango itanu yose ni yasimeze. Tubashe gukeya kuguruka turagendera mu ijana. Apana kukwangiriza kuzera. Wamugenda mu ijana. No igisimba bahantu basimba akasama wamugenda mu ijana. Apana mwitwa. Abandi bantu basipiri